Upravo sada gledamo, ostalo je od Svetog Lovre. Primijećemo se Svetoj Kati, izgleda da i inženjerci imaju dosta posla. Kao što vidimo od Svete Kate, veoma malo je ostalo toga, upravo te ostatke za civilizacijske potrebe, nasipanje puteva i ostalo daleko potrebnije narodu, sklanjaju i rade naši inženjerci. Nalazimo se u selu Čuntić, južno od Petrinje. Pošto gledamo upravo sada su ostaci Svetog Antuna, katoličke crkve u ovom selu. Konačno, evo nas u Hrastovici. Ovo su ostaci Svetog Bartola. Vidljivo je da su u crkvi održavani sastanci Hrvatske demokratske zajednice, da je tu deljeno oružje i municija, a biće tu Švicarska, poručuje poglavnik Franjo Tuđman. Pogledajmo je malo bolje. Daćemo se onih tenkova dolje. Će novinari da snime, da vide ko je izložio svoja jaja da bi to samo bezogljivo. A ne da mi se razne mudonje švercaju na našim leđima. Nisam te ništa pitao, ja pričam. Još nešto vam kažem. Slušajte dobro sada. Slučajno odapne da me ko ubije, ili naši ili njihovi. Ne smije da se raspanete, Đuka je tu, ima da slušate kao da sam ja tu. Kruže već 4 mjeseca razne priče da me treba maknuti, da me treba ovo, tako dalje. To jasno? Jasno. Kako drugo izvinite? Bivše, sad će mi srpska garda. U avgustu mjesecu 1991. godine izvršena je mobilizacija, a nešto kasnije Jugoslavenska narodna armija je prestala igrati ulogu mirovnih snaga i aktivno se uključila u borbu protiv ustaša za odbranu srpskog naroda i prostora. Svi naši borci i starješine shvatili su da je ovo trenutak, a možda i posljednja šansa, da jednom za svagda razgraničimo sa Hrvatima i da stvorimo jedinstvenu srpsku državu. Da svojim nebeskim blagoslovom blagoslovi ovu vojničku zastavu i da je učini strašnom i užasnom za sve neprijatelje naše. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomoli. Šta nam nude takozvani belosvetski prijatelji? Nude nam geto nacionalne manjine u ustaškoj državi. Taj famozni plan, te famozne kontragrupe Z4 mi nismo htjeli ni da uzmemo u razmatranje. Da vjernoj vojsci svojoj koja ovu zastavu nosi i u nju gleda, milostivo da smjelost, silu i snagu da bi satrla i uništila silu neprijatelja naših. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomoli. Zajednički i interes
i zajedničke želje sa vinarijom Erdut i posljedica toga je već poslije nekoliko mjeseci ovo naše zajedničko krajinsko osvešteno vino. Ovo je vino spoj dvije krajine. Pije se ovo vino kropljenjem osveštenom vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ovo sada što vršimo osvećenje ovoga našega vina je jedan od znakova da je ovo krajina, da je to država, da je to država koja ima svoj proizvod. Danas osvećujemo vino, verovatno u budućnosti ćemo osvećivati našu srpsku šivaću mašinu i mnoge druge proizvode iz krajine. I to će biti znak da je krajina živa, da je to država, da je to sastavni deo ukupnog srpskog korpusa, odnosno sastavni deo zajedničke srpske države. Verujem da će i ovo današnje druženje još više složiti nas, da će nas obožiti i umnožiti i dati nam snage da odolimo svim iskušenjima, ujedinjujemo našu krajinu, tako jačamo, duhovno se hranimo, povezujemo i postajemo, bez obzira na velika iskušenja i teške dane, sve jači, čvršći, složniji i jedinstveniji u našem opredelenju da budemo svoji na svome, gospodari svoje sudbine i da dođemo do našeg opšte poznatog i opšte željenog cilja. Od Petrinje. Pošto gledamo upravo sada su ostaci Svetog Antuna, katoličke crkve u ovom selu. Konačno, evo nas u Hrastovici. Ovo su ostaci Svetog Bartola. Vidljivo je da su u crkvi održavani sastanci Hrvatske demokratske zajednice, da je tu dijeljeno oružje i municija, a biće to Švicarska, poručuje poglavnik Franjo Tuđman. Pogledajmo je malo bolje. Daćemo se do njih tenkova dolje. Će novinari da snime da vide ko je izložio svoja jaja da bi to samo bezoglinu. A ne da mi se razne mudonje švercaju na našim leđima. Nisam te ništa pitao. Ja pričam. Još nešto vam kažem. Slušajte dobro sada. Slučajno odapne da me ko ubije, ili naši ili njihovi. Ne smije da se raspanete, Đuka je tu, ima da slušate kao da sam ja tu. Kruže već 4 mjeseca razne priče da me treba maknuti, da me treba ovo, tako dalje. To jasno? Jasno. Kako drugo izvinite? Bivše, sad će biti srpska garda. U avgustu mjesecu 1991. godine izvršena je mobilizacija, a nešto kasnije Jugoslavenska narodna armija je prestala igrati ulogu mirovnih snaga i aktivno se uključila u borbu protiv ustaša za odbranu srpskog naroda i prostora. Svi naši borci i starješine shvatili su da je ovo trenutak, a možda i posljednja šansa, da jednom za svagda razgraničimo sa Hrvatima i da stvorimo jedinstvenu srpsku državu. Da svojim nebeskim blagoslovom blagoslovi ovu vojničku zastavu i da je učini strašnom i užasnom za sve neprijatelje naše. Gospodu se pomolimo. Šta nam nude takozvani belosvetski prijatelji? Nude nam... Ne smije da se raspanete, Đuka je tu, ima da slušate kao da sam ja tu. Kruže već 4 mjeseca razne priče da me treba maknuti, da me treba ovo, tako dalje. To jasno?
Jasno. Kako drugo ime? Bivše, sad ćemo biti Srpska garda. U avgustu mjesecu 1991. godine izvršena je mobilizacija, a nešto kasnije Jugoslavijska narodna armija je prestala igrati ulogu mirovnih snaga i aktivno se uključila u borbu protiv ustaša za odbranu srpskog naroda i prostora. Svi naši borci i starješine shvatili su da je ovo trenutak, a možda i posljednja šansa, da jednom za svagda razgraničimo sa Hrvatima i da stvorimo jedinstvenu srpsku državu. Da svojim nebeskim blagoslovom blagoslovi ovu vojničku zastavu i da je učini strašnom i užasnom za sve neprijatelje naše. Gospodu se pomolimo. Šta nam nude takozvani belosvetski prijatelji? Nude nam geto nacionalne manjine u ustaškoj državi. Taj famozni plan, te famozne kontragrupe Z4 mi nismo htjeli ni da uzmemo u razmatranje. Da vjernoj vojsci svojoj koja ovu zastavu nosi i u nju gleda, milostivo da smjelost, silu i snagu da bi satrla i uništila silu neprijatelja naših. Gospodu se pomolimo. Zajednički i interes i zajedničke želje sa vinarijom Erdut i posljedica toga je već poslije nekoliko mjeseci ovo naše zajedničko krajinsko osvešteno vino. Ovo je vino spoj dvije krajine. Je se ovo vino kropljenjem osveštenom vodom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ovo sada što vršimo osvešćenje ovoga našega vina je jedan od znakova da je ovo krajina, da je to država, da je to država koja ima svoj proizvod. Danas osvešćujemo vino, verovatno u budućnosti ćemo osvešćivati našu srpsku šivaću mašinu i mnoge druge proizvode iz krajine.